Severna Amerika je kontinent površine 24 miliona kilometara kvadratnih. Ovaj kontinent je bio deo Eurazije, dakle severnog kopna koji se odvojio kada je Pangea podeljena na severni i na južni deo. Kao što možete vidjeti, najstarije stene se nalaze ovdje gde je crvena boja. To je kanadski štit. Naziva se tako jer ima oblik izvrnutog štita sa najdubljim delom i najnižim delom gde se sada nalazi potopljeni Hudsonov zaliv. Uglavnom su ove stene nastale kaledonskom orogenezom u Siluru i Devonu. Takođe možete da vidite i Apalačke planine ovde, dakle nastale hercinskom orogenezom gromadne planine i mlađe nabrane planine venačne u vidu kordiljera. Između kordiljera sa zapadne strane i Apalača sa istočne nalaze se nizije. To su naplavne ravnice nastale tako što pre njihovog nastanka ovde su bile planine na zapadu, planine na istoku, dakle kopno, a između je bilo more. Kako su se reke slivale sa Apalača na zapad i sa kordiljera na istok, tako su donosile u svoje ušće sedimentovani materijal, pesak, šljunak i polako zatrpavale to ušće, polako punile vodu materijalom i na taj način napredovale ka zapadu i ka istoku da bi se konačno spojile i kombinacijom tih erozivnih pokreta i to jest akumulacionih pokreta i tektonike na kraju se kopno spustilo, to jest more se spustilo i na njegovo mesto je došlo kopno. Evo kako izgleda kanadski štit. A što se tiče materijala koji se nalazi na Apalačkim planinima i severno od Apalačkih planina na Aligenskim, belim i zelenim planinama koje se pružaju do kanadskog štita, nalaze se uglavnom glacijalni akumulacijni materijali, morene, neke glacijalne stene koje su ostale posle povlačenja lednika. Na karti desno možete vidjeti posle poslednjeg ledenog doba, dakle za vreme poslednjeg ledenog doba kuda se pružao lednik koji se potom povlačio ka severu. Povlačeći se on je izdubio mekše stene, ostavio tvrđe i tamo gde je izdubio mekše stene na tim udubljenjima, ukoliko na njihovom dnu se nalazi vodonepropusna podloga, na primjer kao što je glina, tamo su formirana jezera. I tako su nastala dakle ova tektonska velika jezera, takozvana velika jezera između Kanade i Sjedinjenih Američkih Država, Gornje jezero ili Superior, Michigan, Huron, Erie i Ontario. Dakle, nastale su poligenetskim putem, kombinacijom glacijalne erozije i tektonikom. Evo kako izgleda reljefna karta Severne Amerike, na zapadu kordiljeri kao venačne planine koje se mogu podeliti na 3 dela, na stenovite planine na istoku ili Rocky Mountains, na primorske planine na zapadu, Kaskadske planine, Willamette dolina, Puget Sound, tu se nalazi velika imperialna dolina u blizini reka San Joaquin i Sacramento, i između plato reke Kolumbije i plato reke Colorado. Ovi kordiljeri se nastavljaju u Meksiku na Sierra Madre Occidental i Sierra Madre Oriental, dok ovde možete da vidite dakle gromadne Apalačke planine, najviše vrh je oko 2045 metara Mount Mitchell. Što se tiče kordiljera, najviši vrh je Mount McKinley u nacionalnom parku Denali, oko 6900 metara nadmorske visine, dakle ovde na Aljasci. Evo kako izgledaju makroreljefne celine SAD-a i kako izgledaju makroreljefne celine Kanade. Ovo je poprečni profil, ako otvorite atlas, dakle možete vidjeti poprečni profil i Apalača, a i čitavog SAD-a u pravcu zapad-istok. Kanjon reke Colorado je jedna od najznačajnijih turističkih atrakcija u državi Colorado, stara negde oko 2 miliona godina i ovo su uklješteni meandri, dakle sama reka Colorado koja nema neki veliki hidrografski značaj, ali bitna je zbog svog kanjona. Ukoliko pogledamo klimatske prilike, svakako ono što je najznačajnije to je da istočni delovi SAD-a primaju najviše padavina,
to je istočni monsun koji donosi padavine i kako se krećete ka zapadu, tako je padavina sve manje i manje. Važan meridijan ovde je 98. meridijan, evo tačno možete da vidite ga ovde, on deli Ameriku na vlažniji deo i na sušniji deo, ovde već kreću pustinje, Sonora, Mojave, Gila pustinja. Takođe, izuzetno je vlažno i kišovito ovde na jugu Kanade i severozapad SAD-a, dakle država Washington i ovde jugo-zapadni delovi Britanske Kolumbije, Vancouver i Victoria. Ovde se nalazi naselje Henderson Lake, negde oko 6000 mm padavina i to je najkišovitije mesto u Severnoj Americi. Dakle, umerena klima, to je umereno vlažna, ovde na jugu je tropska vlažna klima, dok kako prođete 98. meridijan na zapadu ide sušna. Na severu je hladno, snežni pokrivač, izuzetno visok tokom zimskog dela godine, tih hladni vetrovi, blizardi, mećave se spuštaju sa severa, sa Arktika, donose velike količine snega ovde obali velikih jezera, državama koje se nalazi južno od nje, dakle Michigan, Illinois, Indiana, Ohio, Pensilvanija, pa čak i do New Yorka dolaze. Pogledajte temperature mora, jasno možete da vidite hladnu kalifornijsku struju, jasno možete da vidite ovde golfsku i severnoatlantsku struju, labradorsku, evo ih prosječne temperature i u januaru mesecu vidite da se januarska izoterma ovde spušta pa i ispod velikih jezera sve do New Yorka. New York je prosečna geografska širina kao Madrid, ali je mnogo hladniji, a pogledajte julsku koja se takođe onda podiže skoro do velikih jezera. Dakle, velike temperaturne amplitude godišnje, sušna, žarka leta, ali zato i hladne i zime sa velikom količinom snega. Padavine, ono što sam pominjao pre koji minut, dakle vidite kako količina padavina opada od istoka ka zapadu i ovde na krajnjim zapadnim delovima, jednostavno kordiljeri su visoki, padavine ne mogu da prođu ka istoku. Evo kako izgledaju hladna kalifornijska, topla aljaska struja i ovde se golfska, severnoatlantska s jedne strane i labradorska hladna koja prolazi kroz zaliv Svetog Lorenca i sudara se onda negde kod Washington DC-a sa ovom toplom. I još jedan, dakle, prikaz kako izgleda. Ono što najviše šteti i turizmu i privredi i svakom društvenom životu Sjedinjenih Američkih Država su uragani. Ovo je Katrina, koji je 2005. godine krajem avgusta se formirao u Meksičkom zalivu i došao na obalu SAD-a i potpuno opustošio Luizijanu i Oklahomu. Grad New Orleans je gotovo potpuno uništen, dakle većina zgrada i objekata i tako dalje. Takođe, što se tiče kopna, tajfuni, to jest, tornada su značajna na kopnu, vidite koje su to države, dakle uglavnom do Teksasa, preko Kanzasa pa do Južne Dakote, to su dakle države koje najviše imaju problema sa ovim pojavima koje u Americi često nazivaju twisteri. Ako pogledate slivove, u sliv Severnog lednog okeana, što tiče Severne Amerike, spada pre svega reka Mackenzie sa pritokama, to je i sa jezerima kao što je Winnipeg, Athabasca, Veliko Medveđe, Veliko Ropsko jezero, to su uglavnom i vade radijum i uran. Reka Mackenzie koji se vam na severu uliva je reka koja je ovde, dakle uliva se u Boforovo more i oko 8 do 9 meseci godišnje je zaleđena. Slivu, pa može se reći ili Severnog lednog ili Tihog okeana, u pitanju je reka Yukon koja se uliva u Beringov more uz zlatonosna reka i upravo najznačajnija i najduža što se tiče ovde provincije Yukon u Kanadi, što se tiče same Aljaske. Kada pogledamo sliv Tihog okeana, uglavnom planinske brze reke, ne toliko velike dužine, dakle i Kolumbija, i Snake, tu je i Fraser takođe, Colorado, uliva se ovde u Kalifornijski zaliv, ovo je poluostrvo Donja Kalifornija koja pripada Meksiku. A kada pogledamo takođe reke sliva
pa može se reći Atlantskog okeana, Churchill i Nelson, značajne koje se ulivaju u Hudsonov zaliv, potom ovde su manje rečice na istoku koje nemaju toliki značaj koliko se oni nalaze na velikim i važnim gradovima, pa tako New York se nalazi na reci Hudson i na East Riveru, Philadelphia se nalazi na reci Delaware, Washington DC se nalazi na reci Potomac. Ako pogledamo sliv Meksičkog zaliva, svako da je tu najvažnije reke Mississippi sa pritokom Missouri, negde kod St. Paula se te dve reke spajaju i potom se Mississippi uliva u Meksički zaliv, reka koja imala i velike značaje i za američku istoriju. Prvi parobrodi su tu krenuli tokom 18. veka i naravno pritoke Mississippija sa njene leve strane, tu je Ohio sa pritokom Tennessee, a sa desne Arkansas, Kansas, Brazos i tako dalje. Reka Rio Grande je značajna zato što ona kad se uliva u Meksički zaliv, veći deo korita te reke je državna granica između Meksika i SAD-a. Evo kako izgleda, dakle, korito reke Rio Grande i kako se uliva u Meksički zaliv. Ciudad Juarez, El Paso, to su blizanački gradovi američki i meksički. Ovo su velika jezera, više spajaju nego što odvajaju Kanadu i SAD. Između Irija i Ontarija ovde nalazi se reka Niagara sa istoimenim vodopadima. Prvi je Nikola Tesla Niagarine vodopade iskoristio za proizvodnju hidroenergije i sa kanadske strane se nalazi njegov spomenik danas. Ove, dakle, reke koje povezuju ovaj jezera otiču u zaliv Svetog Lorensa u Atlantski okean. Ako pogledate vegetaciju, vegetacija prati klimu i količinu padavina, dakle na severu tundre, potom četinarske šume, tajge, mada se ovde nazivaju Hudsonske šume, zato što se najviše nalaze oko Hudsonovog zaliva, potom listopadne šume, ima listopadne šuma, dakle najviše na Floridi, u ovom istočnom delu SAD-a. U Kaliforniji je klasična sredozemna klima i ovde se nalaze tipe vegetacije čaparal, takođe se ovde nalaze i velika drveća, najveća drveća na svetu i po visini i po širini sekvoje. U Kaliforniji čak postoji nacionalni park sekvoje. U pustinjama u ovom jugozapadnom delu uglavnom kserofitna vegetacija, dakle pustinjska. Ako govorimo o životinskom svetu, ima dosta endemskih vrsta. Ovo je severnoamerički medved grizzly, potom los, potom američki rakun, takođe endemska vrsta, i ptica trkačica i kojot, kako izgledaju animirano, a kako izgledaju uživo. Što tiče društvenih karakteristika, ne bi pričao o istoriji s obzirom da sam dosta pričao o tom predavanju i to ste mogli i da čujete uživo. Istorija je zaista detaljna i važna je za turizam Sjedinjenih Američkih Država i kako oni u stvari izgledaju danas. Ono što je ovde bitno reći da se Indijanci nalaze u rezervatima u Sjedinjenim Američkim Državama i ima više grupa Indijanaca koji mogu da budu turistička atrakcija, dakle prerijski Indijanci, Siuksi, Cheyenne i Comanche, najviše ovde u dolini reke Mississippi, potom šumski Indijanci, oni se najviše nalaze na Apalačkim planinama, Delaware, Irokezi i Cherokee, pustinski Indijanci ovde u Nevadi, Arizoni, Novom Meksiku, Apache, Pueblo i Navajo Indijanci, dakle kao možda se reći najizolovaniji. Kada pogledate gustinu naseljenosti Sjedinjenih Američkih Država, vidite da je ona uglavnom gde se nalaze najviši gradovi u priobalnim delovima i ovde su poznati megalopolisi. To su gradovi koji nisu fizički, znači više gradova koji nisu fizički spojeni, ali se njihove nodalne gravitacione zone toliko spajaju i prepliču da se može reći da je jedan veliki grad. Ajde kažemo gravitacioni grad. Tako je Čipits, megalopolis ovde na obali velikih jezera, Čipits, Chicago, Pittsburgh, mada je tu i Milwaukee, i Minneapolis, i Columbus, i Cleveland, Indianapolis, Gary, Buffalo, dakle gradovi na južnoj strani velikih jezera. Takođe, još jedan megalopolis je na istoku SAD-a, Boston, Washington,
misli se na Washington DC, ali svakako tu su i Baltimore, i Philadelphia, New York, New Jersey, Providence, dakle, koji čine ovaj megalopolis. I poslednji, treći megalopolis je u Kaliforniji, San Francisco, San Diego, ali tu su i San Jose, tu je i Los Angeles, Sacramento kao najznačajniji. Ovde možete da vidite najveće gradove u Sjedinjenim Američkim Državama. Ovde možete da vidite države sa najvećim natalitetom i dakle, najvećim i najmanjim natalitetom u Sjedinjenim Američkim Državama. Logično da ove države blizu Meksika, gde najviše živi Hispanoamerikanaca, ili u Idahu i Juti, gde žive Mormoni i Amiši, ima najviše dece po bračnom paru. Što se tiče rasne strukture, nije se mnogo promenila, dakle vidite da najviše ima belaca, dakle otprilike negde 2/3, 67%, Hispanoamerikanaca je sad u stvari negde možda i 17-18%, a oko 12-13% je afroameričkog stanovništva. Kad smo kod rasne strukture, rasna segregacija je i danas prisutna u SAD-u, ali ne u tolikoj meri koliko je bila tokom 19. i tokom 20. veka. Ovde možete da vidite dakle, i neke detalje, Martin Luther King, Ku Klux Klan i neki restorani koji su služili hranu i piće samo belcima. Ovde možete da vidite procenat afroameričkog stanovništva i njihovu raspoređenost u Sjedinjenim Američkim Državama. Naravno da je to jug SAD-a od Floride do Virginije i vamo prema Teksasu. Ovo su stare plantaže pamuka gde su njihovi preci bili robovi do 1865. godine. Hispanoamerikanci, naravno najviše uz Meksiko, i azijska populacija uz naravno Kaliforniji zbog blizine Kine i Japana i Južne Koreje, ali i u Njujorku zbog Wall Streeta, Manhattana i berze i određenih svetskih organizacija kao što su Ujedinjene nacije, Međunarodni monetarni fond, Svetska banka i tako dalje. Evo kako izgleda religijska karta Sjedinjenih Američkih Država, dakle uglavnom ovaj severoistok je rimokatoličko stanovništvo, američki jug to su protestanti i baptisti, dok na zapadu Jehovini svedoci, mormoni, metodisti koji se nalaze na ovom prostoru. Znači, uglavnom protestantska država. Starosna piramida dosta nepravilna. Takođe, ono što treba znati, to je da na severoistoku SAD-a postoji takozvani pojas rđe, to su industrijski zagađeni gradovi. Sunčani pojas, turistički najatraktivniji zbog najviše sunčanih sati, najprijatnijom klimom, nalazi se na jugu Sjedinjenih Američkih Država. Kada pogledamo gustinu naseljenosti u Kanadi, što zbog klime, što zbog privrede, ona je najbliža ovim južnim delovima i 90% stanovništva Kanade živi uz granicu sa Sjedinjenim Američkim Državama. Najvažniji gradovi svakako Ottawa kao glavni grad, između Montreala i Toronta. Solomonsko rešenje je odabrano kada je Ottawa uzela da bude glavni grad, pa pre svega zbog tog antagonizma između Montreala i Toronta, jedan je u Quebecu, drugi je u Ontariju, jedan je više frankofonski, drugi je više anglikanski, tako da je odlučeno da bude grad koji se nalazi negde u sredini i koji je mnogo manji od njih, praktično neutralan. Slična situacija je uzeta i u Australiji za Canberru, kada je došlo do rivaliteta između Sidneja i Melbourna. Od većih gradova svako Regina, Edmonton i Vancouver. Jezička struktura Kanade, u Quebecu 80% stanovništva uz engleski priča i francuski, u ostalim je to manje. Tamo gde su frankofoni, oni su rimokatolici, tamo gde su anglikanci, oni su protestanti. Još jedna pojava u Sjedinjenim Američkim Državama je Corn Belt ili kukuruzni pojas, najviše kultura koja se razvija u saveznim državama koje vidite na dnu. Tu je svakako i pšenični pojas, u nešto sušnijim i nešto hladnijim predelima koji više pogoduju pšenici. Pamučni pojas više uz dolinu Mississippija, Teksasa i na jugu. Kada govorimo o privredi SAD-a, ovde sad imate dakle raznorazne karte, ječam, proizvodnja ječma, proizvodnja pirinča, suncokreta, pamuka, soje.
Povrće i voće najviše se gaji u Kaliforniji, u velikoj imperijalnoj dolini, u dolinama reka Sacramento i San Joaquin. Dakle, i povrće i voće i vinogradarstvo, ovde se pravi izuzetno kvalitetna vina. Ako pogledate životni standard u saveznim državama Amerike, od 50 saveznih država najbolje se živi. Dakle, Teksas, Florida, Kalifornija, Teksas zbog nafte, Florida i Kalifornija zbog turizma i New York pre svega zbog berze i zbog tog finansijskog sektora. Ovde možete da vidite, dakle, najpoznatije multinacionalne kompanije koje rade u Sjedinjenim Američkim Državama. Ako pogledate rudarstvo, najrazvijenije u Kaliforniji, to je na stanovitim planinama i na Apalačnim planinama. Autoindustrija bila je mnogo više razvijena do pre 15 godina, ali sad je jaka u Michiganu, Indijani, Ohaju, pre svega General Motors i Daimler Chrysler. Ovde, dakle, možete da vidite koje su najpoznatije marke automobilske industrije u SAD-u. Dakle, General Motors, Chevrolet, Buick, Hummer, Pontiac, Saturn, Jeep, Ford, pre svega Ford, Dodge. Najpoznatija marka motora Harley Davidson i Mack kao najpoznatija marka kamiona šlepera i kamiona za prikolicu. Proizvodnja računara važna je za Kaliforniju, pre svega za silicijumsku i silikonsku dolinu u blizini San Francisca, tamo se nalaze i Microsoft središte, i IBM, Apple, Oracle, i svako Texas, sve više Texas, taj zlatni trougao između Houstona, Dallasa i San Antonija, gde ima jako puno programerskih firmi. Evo kako izgleda silicijumska dolina i gde je rodna kuća Williama Billa Gatesa. Prehrambena industrija je vezana za najveće gradske centre gde je najviše stanovništva, naravno. A ovo su najpoznatiji američki brendovi što se tiče dakle, hrane, što se tiče pića, verovatno prepoznajete neke. Filmska i muzička industrija, na kojoj se bazira filmski turizam, industrija zabave, svakako New York i Kalifornija i neke od najpoznatijih produkcijskih kuća. Svakako, ono što igra veliku ulogu u Sjedinjenim Američkim Državama su mediji i ovo svakako, dakle, da prepoznajete neke televizijske korporacije ovde. Na kraju, ono što je interesantno za Sjedinjene Američke Države je da najveći grad neke savezne države ne mora biti glavni grad ili administrativni centar, pa dakle ovde može da vidite brojne primere, sigurno više od pola gradova koji su administrativni centri neke savezne države nisu i glavni grad.